Ka India kalau shim ya ka sinjam ka bateng hagaba kala khang lene la ban sendon ya kini ki social media account jong kini ki riu pokmat jong kari Pakistan kata kumu Atif Aslam hagaba ka India kala ban sendon ya ka Instagram account jong uni Atif Aslam udei nongroi bapau nam jong ka Bollywood hagaba uni udei napo Pakistan ubadei ru Muslim. So na kata-kata kari India kala khangno ya ka kaun jong uti Atif Aslam ubade Pakistani lani unong Pakistan. But shuru kari India kala ban ya ka YouTube channel jong Shehbaz Sharif ubade Prime Minister jong kari Pakistan hakaba de uni bakwa ban penibor ya kari India katba kadang tweet lani wan ya kite ki runar lani ki leno Muslim ki bawan ban siat yap yang ipajba lene ginong jong kai hapo pahelgam shushu omtang kita ki Instagram account lene ki YouTube channel ndai hangne ka Instagram jong ki nong Pakistan ki badeiru ki nong yele kai cricket ki bapau jong kari Pakistan kum Babar Azam bat Muhammad Rizwan ki laisha khangno hapo India tekeni kalong gejing du nong kabakrau ya kari Pakistan namar ba ki sngeu ba ki labyang lut nadong sedong ndai kari India kamailan ya kita ki Instagram bakin open lene bakin pli hapo kari India ka jongi namar ba kita ki kwa ban yakun persya ya kari India tang nakadau ba kari India ka kwa ban tip bat ka twet ya kita ki leno ki bawan ban penyap im pej ya ki balului te nakatakadau kari India kam syam la syasyu ya kita ki Muslim ki badai napo Pakistan bakin runs ya kita ki Instagram channel bat kiwi-kiwi pada ki social media account hapo kari India.